Serija A nam je stigla i vrijeme je sada da se bacimo na prognozu same tabele, da vidimo kako sam ja to uopšte zamislio da bi trebalo da bude ova sezona i kojim tokom bi trebala da krene bar za početak. Naravno da analiza, to je sama prognoza, ne mora da bude realistična i da neće možda sve da bude tako kako sam ja zamislio, ali opet ćemo naći neki način eto da svedemo to na najbolji mogući način. Ostavite like i subscribe u znak podrške i eto, uživajte mi u nastavku videa. I evo nas ljudi u samom nastavku videa, dobrodošli na kanal Fudbalski Mikir. U današnjem videu se sa mnom domaćinom i možemo znači da pređemo na samu temu kao što ste čuli u uvodu. Znači serija A nam je stigla i možemo da pređemo na tu tabelu koja bi onako po mom mišljenju trebala da bude dosta zanimljiva. Mnogi timovi su se dosta pojačali, samim tim će liga biti još uzbudljivija i sam italijanski fudbal će se još bolje graditi na neke bolje staze i mislim da može da izgleda još bolje. I možemo sada da pređemo na samu temu. Prvo kod šampiona, to je ko će da osvoji samu seriju A za titulu, se bore po meni Juventus i Inter. Juventus, kao što znamo, je doveo par zanimljivih pojačanja što će uticati na sam kvalitet njihovog tima. Opet Juventus ima jednu novu ekipu, to je dosta se toga promijenilo, pa ne možemo od samog početka da znamo koliko će sama ekipa biti djelotvorna, ali mislim da će njihov širok kadar imati veliki utjecaj na ovu sezonu i da može da presudi na to da se bore sa Interom za titulu. Juventus znamo da je doveo Kostića, znamo da je doveo Pogbu, tu još imamo dovedeni i Bremer, tako da mislim da su onako dosta pogodili sa tim svojim pojačanjima. Otišao je De Ligt i tako malo su se ti promijenili igrači, imamo neke nove igrače, naravno zaboravio sam tu i Di Mariju, mislim da su onako se stvarno na svim pozicijama maksimalno angažovali. Vidjet ćemo koliko će sve da radi na pravom nivou i da vidimo koliko zapravo Juventus može dobro da funkcioniše. Vidi se da Bremer, na primjer, je dosta bio zanimljiv igrač prošle sezone, pružio je stvarno mnogo i mislim da eto nije ni za čuđenje što je uopšte dobio priliku da igra za staru damu. U Torinu je bio fantastičan, tako da mislim da će i ovdje da se pokaže na pravi način. Onda imamo znači, tu imamo Di Mariju koji je neko ko treba da igra sa iskustvom, vjerovatno neće odmah počinjati iz prve postave, bar ga ja tako ne očekujem. Mislim da će on biti neka onako sporedna opcija koja može da uđe ukoliko znači fali igrača. On će naravno biti na klupi kao adekvatno pojačanje i mislim da Di Marija može da donese iskustvo sa osvajanjem trofeja i mislim da će eto pokušati da naprave nešto veliko i sa njim. Tu imamo znači Filipa Kostića, novo pojačanje i mislim da će i on isto da utiče na samu igru, da se sam Dušan Vlahović još bolje adaptira na sredinu i Kostić naravno kao novo pojačanje mislim da može da ima ogroman uticaj po toj lijevoj strani. Do sad je tu bio znači Aleksandro, ali mislim da je isteklo vrijeme u kojem Aleksandro više može da bude pravi bek za Juventus, jer on više sezona je tu proveo u seriji A i više nije dovoljno kvalitetan za ovu ligu po meni. Mislim da ne može da ima uticaj koji je imao prije nekoliko godina. I onda imamo sada još tu Pogbu. Pogba, kako sam čuo, se nešto bio i povrijedio, ali nadamo se da će sve biti u redu i da će biti spreman za neki od narednih mečeva i da će eto napraviti pravu senzaciju svojim dolaskom. Znamo da nije dobro se proveo u Manchester Unitedu i da njegova karijera je prošla na neki nepravilan način, ali mislim da će se u Juventusu vratiti na staro i da će da pokuša da bude još bolji timski igrač. To je meni što najviše kod Pogbe nekako fali, nije dovoljno timski igrač, nekako u nekom pogledu se voli da se ističe sam po sebi, ne voli da igra timski, ali nadamo se da će u Juventusu dobiti mogućnost i da igra kao pojedinac i timski igrač, tako da će nekako doći do nekog sklopljenog pakta, tako da kažem. Onda imamo Inter stvarno onako već niz sezona su tu na vrhu, skoro su oteli seriju A Milanu, ali eto mislim da Inter mora da se uozbilji i da krene po titulu ako želi nešto naravno, a svakako mislim da je to onako vidno da oni žele da osvoje trofej. Imaju dosta dobru odbranu, Lukaku se vratio, Dzeko, Lautaro Martinez, znači sve su to neki dobri igrači. Mislim da je tu dobar isto došao je Onana, mislim da će i on da bude jedan od glavnih igrača u ovom timu i mislim da ovaj tim se polako onako ustaljuje i mislim da su našli neku kombinaciju koja odgovara za ovaj tim i mislim da neće imati problema isto u odbrani
Predobri štoperi su tu De Vrij, Škrinjar, znači Bastoni, mislim da su oni već dugi niz sezona onako već se ustalili u prvoj postavi, da znaju kako šta funkcioniše. Sviđa mi se kod Intera što ne mijenja puno toga, ostavlja neke stari igrače koji mogu da igraju još, a opet dovode neke mlade igrače iz akademije i neki igrače pojačaju na nekim pozicijama, tako da imaju ono što je potrebno za osvajanje Serije A. Vidjet ćemo koliko je moguće, ali eto, tu su zajedno sa Juventusom negdje na granici i vidjet ćemo sve. Onda imamo Milan. Milan bi po meni trebao da bude možda na nekoj trećoj poziciji. Imamo tu isto će se boriti za Ligu šampiona i Roma. Roma se isto dosta dobro pojačala. Tu imaju Mourinha koji je stvarno dobar strateg i može da im pomogne u ostvarivanju nekog cilja. Mislim da bi to mogla da bude na primjer Liga Evrope ili nešto tako, ali mislim da oni ciljaju i na više ciljeve u Seriji A, tako da ćemo vidjeti. Mislim da Roma može da se progura do 4. pozicije, ali eto, vidjet ćemo koliko je zapravo to moguće. Mislim da Milan ne može da se vrati na staru stazu, da ne može opet da bude prva kao prošle godine, ali eto, i dalje ima dobre igrače, i dalje su tu neki igrači koji mogu da ih poguraju više. Mislim da je štoperski par onako dosta dobar sa Tomorijem i Kjerom i mislim da isto Manjani isto dobar golman. Imamo Ibrahimovića kao nekog sa klupe, ali više on nije toliko važeći igrač za Milan, ali opet imamo Lea koji je bio stvarno odličan za Milan prošle sezone. To su neki igrači koji prave razliku za Milan, opet je otišao i Kessi, što može da bude jedan od onako manjih problema, vidjet ćemo koliko će se snaći, ali opet eto, to je nešto što onako karakteriše Milan ove sezone. Onda imamo Napoli, njega su onako napustili svi živi igrači koji su mogli, mislim da njihovi ključni igrači više nisu u postavi. Tu mislim na Koulibalija, Mertensa, Insignea, ti igrači koji su već niz sezona tu i prave onako razliku. To je to kad prosto jedan tim zavisi od nekoliko igrača i kad odu onda ne znaju prosto šta da rade. Koliko sam vidio, doveli su par igrača kao zamjene. Tu imamo jednog štopera zanimljivog, mislim da je iz Japana ili Koreje. I on je štoper, znači on bi trebao valjda da zamijeni Koulibalija. Na lijevom krilu su doveli Kvičija, novog igrača, to jest jednog od velikih talenata koji bi trebalo da zamijeni Insignea. Mislim da su to uglavnom ta neka pojačanja. Imali su još nekog na lijevom beku kojeg su doveli, vidjet ćemo hoće li se on ustaliti pored Mario Ruija. I eto, mislim da je to onako sastav koji smo mogli da prođemo za Napoli. Mislim da će Napoli da se bori za Ligu Evrope, Ligu šampiona, ali da neće biti kao prošle sezone. Očekujem ga na 5. i 6. poziciji. Onda imamo Lazio, on bi bio na 6. poziciji po meni, borit će se za Europa ligu. Imamo tu znači isto Atalantu. Atalanta je isto dobra ekipa, ali nekako se nije previše mijenjala i ne može da dobije ovo što drugi timovi imaju, prosto ona nema taj kvalitet kadra, ali ima dosta lijepu igru koju onako treba pogledati. Imamo Fiorentinu koja se dosta pojačala sa Lukom Jovićem, imamo tu i to, također su došli još neki igrači, tu imamo još srpskih igrača poput Milenkovića, Terzića, Nastasića, to su sve onako vrhunski fudbaleri. Mislim da Fiorentina radi dobar posao i da može da se osloni na srpski igrači i da ih mogu pogurati do Evrope. Nadam se da će se i oni tamo snaći i mislim da Fiorentina može biti na 7. i 8. poziciji, da je to ono najviše što ona može da napravi, iako me ne bi čudilo da pomesi račune Laziju i Atalanti. I eto, možemo sada dalje. Znači imamo na sredini tabele tu negdje blizu ili malo više, imamo Torino, Sassuolo i Hellas Veronu. Po meni Torino je onako tim koji se isto dosta pojačao, imali smo tu Radonjića, znači sada je došao Lukić, Milinković, Savić, to su sve onako dobri igrači. Također sam čuo da je na pozemicu iz Veskema došao i Nikola Vlašić, tako da eto već nekoliko balkanskih fudbalera se nalazi u Torinu. Mislim da Torino cilja na ozbiljne ciljeve i da može da bude bar na 8. poziciji, iako mi je to onako bila karakteristična ekipa u kojoj je Belotti pravio sve što zna, sada su nekako dosta dobro iskombinovali taj tim i mogu da pucaju na više. Onda imamo Sassuolo, izgubio je par igrača, znači tu je bio Jeremy Boga koji je pravio onako veliku razliku u tom timu, on je prešao u Atalantu, ali eto nadamo se da će se i oni snaći i da uspiju bar da stignu do 9. pozicije, mislim da je to svakako moguće.
Onda imamo Hellas Veronu, oni tu imaju nekoliko zanimljivih igrača poput Lazanje, imali smo Giovanni Simeonea, Ivana Ilića u vezi, u odbrani par igrača onako koji nisu baš previše dobri, ali mislim da mogu da se snađu i da će bar biti na toj 10. poziciji. Mislim da su jači od ekipa poput Udinezea, Specije i Sampdorije. Znači tu imamo dalje na sredini tabele Udineze, Speciju i Sampdoriju. Udineze onako tim koji nije previše onako dobar u seriji A, mislim drži se tu nekako, može da izdrži sa nekoliko standardnih fudbalera koji imaju u sastavu, ali opet ne pucaju na nešto više koliko vidim. Tu mi je onako najbolji igrač možda Delofeu po imenu, onako igrao je u Watfordu, pravi onako razliku u tom timu i mislim da je on onako jedan od boljih pojedinaca preko kojih će se graditi ova ekipa. Onda imamo Speciju, tu ne znam baš onako previše atraktivnih igrača, ali imaju onako neki timski duh, znaju šta rade i mislim da mogu bar da budu na toj 12. 13. poziciji, mislim da je to dovoljno za Speciju i za njen onako nivo. Opet imamo Sampdoriju, jedno vrijeme je tu bio Quagliarella, sada su tu došli neki drugi fudbaleri, vidjet ćemo kako će se oni pokazati i mislim da Sampdoria isto može tu da bude na 13. 14. poziciji, mislim da je to sasvim ok. I možemo sada dalje. U donjem dijelu tabele prije ispadanja imamo Bolonju. Znači znamo da Bolonja ima Arnautovića koji se spominjao kao mogući transfer za Manchester United. Opet mislim da Bolonja, ako ostane Arnautović, trebalo bi da ostane. Mislim da će Bolonja moći i bez njega da opstane, ali vidjet ćemo. Mislim da oni imaju solidnu ekipu sa par onako zanimljivih pojedinaca, ali opet nemaju neki tim da se bore za više. Onda imamo Moncu, to je nova ekipa, znači jedna od novih u seriji A, to jest neko ko se očekuje da će da opstane u ligi. Vidio sam da su doveli mnogo zanimljivih pojačanja i da pucaju na to da opstanu u ligi. Vidio sam da je došao Petanja koji igra u Napoliju, tako da to je isto jedno zanimljivo pojačanje. Ima tu još zanimljivih igrača koji mogu da potvrde to da je ovaj tim neko ko želi više. I imamo onda Salernitanu koja je prošle sezone bila skoro da ispadne, onda smo je svi nekako bodrili, to je simpatizirali da prođe i uspjela je da opstane na toj 17. poziciji, što je ok i mislim da to je neki standard koji može da zadrži Salernitana. Onda imamo ekipu Clemonsa, to je nova ekipa koja bi tek trebala da se pokaže, dovela je nekoliko igrača, to sam vidio i imaju ambicije da prođu dalje, vidjet ćemo može li da se bori sa Salernitanom i Moncom, ali mislim da Clemons ne može baš najbolje da se snađe, opet ne mogu svi novi timovi da se iako su dobri, ne mogu da se snađu u seriji A. Onda imamo Lecce, od njih ne očekujem nešto previše, iako i oni izgledaju kao da mogu bar nešto da pružu u seriji A, opet mislim da to nije dovoljno dobro i na nivou ovog ranga. Onda imamo Empoli, ni od njih ne očekujem nešto previše, mislim da će biti 20. poziciji i to je bilo to što se tiče ove predikcije. Možete sada da vidite samu tabelu i mislim da sam ovo odradio onako poprilično realno koliko sam svojim mogućnostima mogao i mislim da bi to bilo to od ovog videa. Ako vam se svideo video, bacite like i subscribe u znak podrške i vidimo se u nekim od narednih videa. Sportski pozdrav!